Mo kopong ya pele ga tsheko ya Mopitlwe, Dona o tla ba kopa gore go emisiwe tsheko ya poraefete ka gore ke tiriso e botlhaswa ya tsamaiso ya kgotlatshekelo e go begwang e tlhotlheletswa ke maitlhomo a ga Zuma a go diga seriti sa gagwe jaaka mosekisi. Maughan o dira kopo ya bonako ya go thibela Zuma go tswelela ka tsheko ya poraefete kgatlhanong nae. A re gape Zuma o ne a sa tshwanela ke go mo sekisa ka ntlha ya fa certificate sa NPA se se ganang go sekisa se se tlhokegang gore tsheko ya mothale ono e tswelele pele ga se amane nae. If he did that without the permission of the national director, then there is a case to answer to. But let's remember that no prosecute certificate that we are aware of was given in June 2022, last year. Specifically, even if you read the media, I mean the spokesperson's submission, it was about the case against militants. So I would like to hear, when it's dealt with in March, how the private prosecution team will answer to that, to say why have they joined her in. Irile go sale gale mo bekeng eno moatlhodi Pitkun a ikgwagela morago mo tshekong ya ga Zuma ka ntlha ya gore a re o tlhagisitse megopolo e nonofileng ka se go begwang le dipegelo tse di senotseng kalafi ya ga Zuma le gore ga go boleng bope mo go se Zuma a se ngongoregelang ka go tlola molao wa bosekisi ba bosetšhaba ga Dona.